Keith Kembri kellu poteri kbar. Il-Panama Papers ma kinux aċċettabbli u fil-proġett tal-Electrogas jgħid li hu ma kellux jaqsam xejn. Huma dawn uħud mid-dikjarazzjonijiet li ħarġu mix-xhieda tal-eks deputat Prim Ministru Louis Grech meta sejjaħ fil-qorti l-ġimgħa filgħodu fejn komplet l-inkjesta pubblika brabta mal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Louis Grech insista li hu la kien jaf u lanqas kien parti minn xi kitchen cabinet. Rigward il-proġett kontroversjali tal-Power Station tal-gas, Louis Grech qal li hu ma kien involut fl-ebda stadju li f'darba waħda meta segwa preżentazzjoni dwar il-policy tal-Partit Laburista dwar l-enerġija. Huwa saħaq li Konrad Mizzi kien responsabbli mill-bini tal-istess Power Station. Meta mistoqsi dwar Keith Kembri konsulent tal-gvern stqar li l-ex Chief of Staff ta' Muscat kien persuna li kellu poter kbir. Dwar il-Panama Papers, Louis Grech qal li dakinhar meta kien għadu deputat Prim Ministru kien qafża li dawn ser ikollhom riperkussjonijiet fuq Malta. Kompla jgħid li dakinhar li ttieħed vot ta' sfiduċja dwar l-ex Ministru Konrad Mizzi u kien assenti mill-Parlament. Fost diversi domandi li saru l-avukat Jason Azzopardi staqsek hux possibbli l-allegazzjonijiet dwar Nexia BT qatt ma ġew diskussi fil-kabinet. Louis Grech wieġeb li fil-politika tidrab l-allegazzjonijiet. Tkellem ukoll dwar l-kumpaniji sigreti MacBridge u 17 Black u konferma li dawn qatt ma semmew meta s-suġġett tal-Panama Papers tqajjem fil-Grupp Parlamentari Laburista. Fil-qorti l-eks Ministru ddiskriva l-qtil ta' Caruana Galizia bħala mument li tefa' dalma fuq il-pajjiż. Din l-inkjesta pubblika qed titmexxa mill-imħallef irtirat Michael Mallija, il-Prim Imħallef Emeritus Joseph Said Pulicino u l-imħallef Abigail Lovaro. L-avukati Jason Azzopardi u Therese Comodini Kakija qed jidhru għall-familja Caruana Galizia.